هو كان بيعمل ازاي بوجو ده؟ لا لا بقه كان بيبقى طويل. ايوه انا ماليش دعوه بشكل بقه، وانا بعمل الصوت اللي هو بيعمله، مش بعمل شكل بقه. مش عارف ليه بتفكرني بخوليو. ايه اللي بيحصل ده؟ ده بقى دلوقتي بيفكرني بيا انا وخوليو. يا جماعه ايوه الصوت اهو. نوت نوت. انا كنت بعمل الحركه دي برضه، مفيش طفل ما عملش الحركه دي. ده بق حاجات كتيره قوي قبيحه في دماغي دلوقتي، بس اوكي. عارف فكرني بمين كمان غير الحاجات القبيحه؟ اسمه ايه اللي هو الراجل اللي هو بتاع ننزل بالدبوسه تطلع فاضيه، بص.